Siyabonga insizwa lekade ikhuluma la Siyabonga. Angibonge mphathi wohlelo. Wenze kahle ukufaka insizwa ngaphambi kwami le. Ngikhomandayo. Amakhosi asezweni lethu. Amakhosi amakhulu. Izilo kanye namakhosi ney'nduna nabo bonke ngabakhona ngeke ngisachitha isikhathi ngoba bese kwenziwa ukuthi sibhengelelwe abakhulu ngaphambili. Into ebenginaqiniso nje nayo kahle kodwa noma yenzeke kahle ukuthi sizwa sonke nje lokho kukhulunywa mhlawumbe abanye khona bangazwa kahle noma bembalwa ukuba besihlele ukuthi basihlale ndawonye babazi ukubatolikela ngoba mhlawumbe siyakhuluma nje ngisho kuwo amakhosi mhlawumbe khona abangezwa kahle hle bothi mase bebuza ukuthi besikhona kodwa-ke asizwanga ukuthi bekuthiwa bengi-check-a nje uma sizwa sonke anginankinga mphathi wohlelo. Ngiyasifisa impela. Mahlase duze nje bakhulumele duze nje ukuze insizwa yini ingabuyeli ngayo umntana inkosi esondele. Muzwa wethu angixolise kancane nje ukuthi bengicabanga ukuthi ngoba nami ngahlupheka kakhulu ngisakhula abantu bekwitize eduzane bayihambele nje bangazi ukuthi kanti angizwanga lutho. Ngiyalwazi lolo sizi lolo. Angibonge kakhulu makhosi baphathi bezwe noma okwamanje beliphethe nje ngokwegama bengaliphethe lokwangempela. Ngibonga ukuthi sikwazile ukuhlangana namhlanje njengoba sesihlangene. Ngibonge futhi nezinkulumo eseyiqhamukile emakhosini engicabanga ukuthi zibaluleke kakhulu.
Ngizoxolisa njengoba sengigugagugile sengithi mangikhuluma ngithatha isikhathi eside singabe sifishane amakhehla kenze njalo kodwa anelungelo lokwenza lokho. Ngibonga ukuthi ke sihlangane njengoba sihlangene nje. Umlando wesizwe sethu mkhulu kakhulu. Kukhona ingxenye yomlando engasaxoxwa kakhulu ngayo, sengathi ayizange yenzeke. Ngenkathi silibusa nje izwe lethu ngendlela yethu, kwafika abantu ebeqhamuka ngaphandle ababezosiqala nje singazange sisukele umuntu. Sasithola sesilizimpi ezinkulu nabo ezesabekayo ezaziwayo ziqotshwe phansi emlandweni. Belwa nje besiphuca izwe lethu ngenkani. Sakhile besithutha bakususe kule ndawo bakushonise kule ndawo. Bephetheke ikhali ezazingaphezulu kwezethu. Obezabo babekwazi ukuthumela intwanyana bathi bekude bakushaya ngalento beyithumele bekude. Empineni ngezaliwa ezibalwayo ezinye ezingabalwa baze baphumelele ekutheni basiqhwage izwe sikho. Sahlala ke ngoba phela babe sihlanganyele ngezinto esasingenazo ngaleyo nkathi. Noma nathi salwa sabahlula kwezinye izimpi besibindi sethu, kodwa ekugcineni balithatha izwe lethu. Bangasicabangela ukuthi singabantu emlandweni nje abelungu babehamba nje izwe balihambe sibekhona besibona sakhile bangabi nandaba bese befika bathi hayi ke izwe lethu ke leli izwe nje lokuthiwa Free State. Kwakuxabana amabhunu namangisi amabhunu asesuka sihamba nje sesofunela ethizwe manje. Wazange afika licela mayifika abantu ukuthi awusiyacela la kuzokhonza njengokwesinto. Bafika nje bathi hayi inhle le ndawo soyiqamba sithi Orange Free State. Asazi no Orange ukuthi ubani. Mhlawumbe sizwa kancane Free State ukuthi okusho ukuthi izwe likhululekile. Kodwa sikhona thina abanikazi bezwe. Abanye badlulela phambili kokwakha elinye izwe kuthiwa iTransvaal. Kwaze kwakhona amazwe amabili ethathwa kithina abanikazi bezwe. Ma uthi uyakhuluma bekwendaweni yakho. Kwenzeka ke konke indawo yinde lebengikhuluma ngithi yenzeka. Kwaze kwafika lapho esathatha khona inqumo zokuthi hayi sizolilwana ngezandla manje okanye nangomlomo. Sikhuluma ukuthi asikhululekeni ngoba izwe lethu lihle. Uma ke sesifika lapho ayisakhuluma le ndaba engikhuluma ngayo ukuthi izwe lathathwa nje ngenkani lithathwa nje. Saphucwa nje impela lokugcina. Saze safika lapho ke silela khona inkululeko esithola khona into okuthiwa inkululeko yethu. Inkinga ke isuka ekutheni uma kuthiwa sesikhululekile izwe libuyela kuthina. Kuyigama nje eqinisweni. Akulona iqiniso. Ngoba ukuba kwakuyiqiniso Amakhosi ngabe kwathiwa nansi indawo yakhe sasiyithathile. Yakho ke manje
noma njengoba sesizobusa izwe nje amakhosi omdabu asezoba nezwi ekubusweni kwezwe njengoba kwakuvele kunjalo. Kusho ukuthi mangenzekanga lokho singeke sithi selibuyile izwe, mhlambe lisabuyile nje halfway, kodwa singeke sathi sesiliphethe manje. Okuncane nje engikuzwile kukhulunywa ondaba ezitha la ukuthi ngisho okanye mhlamba ke ngibeke kanje, abelungu mabefika balithatha izwe, amakhosi bawakhiphe ebukhosini njengoba ngithi kuyigama nje. Abantu ababebekiwe bephethe kwakuamakhosi abelungu labo kwakuthiwa mhlambe mangithi amakhosi ngiyaphika, kodwa ngikubiza ngoba ngifuna ngamabomu nje ukuthi sikuzwe kahle ukuthi kwakukhona abantu okuthiwa o-magistrate ayigcwele lonke lelizwe. Omantshi bona basebephethe amakhosi. Amakhosi nje wafana report kumantshi noma ngabe akuyona inkosi nje, kodwa inkosi ephethe amakhosi yayingawaphethe, yayingabaphethe omantshi. Omantshi ibona ababephethe ngisho izilo zaziripota kubona. Lokho kwakusho ukuthi amandla obukhosi bethu thina abantu abamnyama uthathiwe, phethwa belungu. Asikwazi ukuyikhohlwa lento, senze sengathi nje iSouth Africa yayiveli nje. Indaba yokuthi kukhona iParliament yafika nabelungu. Namhlanje siphethwe iParliament, siphethwe uhulumeni. Kwenziwa ngamabomu lokhu ukuthi yenziwe lento size sikhohlwe. Ngenkathi okhokho bethu bephikisana nesinqumo samabhunu namangisi ukuthi uma sekuphethwe izwe sekuzovotwa akuvota abelungu kuphela, abantu abamnyama bangavoti. Okhokho bethu basukuma bama ngenyawo bathi ngeke kwenzeke lokho ngoba izwe lethu leli. Kwasho ukuthi sesitshenwa ukuthi sesiphethwe izwe elikhulu eliphatha amazwe okuthiwa lamangisi, sesingaphansi kwamangisi. Akekho umuntu wakwasicela ukuthi siyafuna niba sibe ngaphansi kwamangisi. Basiphoqa ngenkani, basenza ukuthi sibone sengathi singabelungu, singebona siphathwe njengabelungu. Okubalekile ke ukuthi okhokho bethu basukuma bathi ngeke. Abantu okwakuyibona abasukuma amakhosi abanikazi bomhlaba. Ngenhlanhla ke kwasekhona nabefundisi. Ingakho nje sijabula ukuthi njengamanje uma sisemhlanganweni nje wamakhosi kukhona nabefundisi. Neyifundiswa zazikhona, kodwa ke ngithi namhlanje lezi ifundiswa zazikhona ngaleso sikhathi zazingcono, zazingafani neyifundiswa ezinye zikhona namhlanje, hayi zonke ezinye. Ngoba njengoba sihlupheka kangaka nje asebephethe izwe leli, imfundiswa zakithi ezimnyama asifani naleziya zokuqala ezanamhlanje. Njengoba nje sithi ngisho amakhosi aphethwe umnyango othile kuhulumeni,
lo mnyango ngesinye isikhathi amakhosi ahlala ekhala kubukeka sengathi amakhosi iwona ngaphansi kwalabo abaphethe. Ngisho kufuneke balungise izinto ezisikulomthetho okhona noma ungenele akubona belungu manje abayiqhenyayo abakithi abantu abamnyama abayiqhenyayo ubabize kunje bayiqhenye nje. Ingakho ngithi ifundiswa zoqala ezaphikisa isinqumo samabhunu namangisi kwakuyizifundiswa ezazulela thina ezanamhlanje nje wasesibanenge kangaka nje ngeke manje ngibafanise nabakha iANC nababhala izinto ngoba sebefundile abanamhlanje babesikhathalele. Namhlanje ngisho hayi nje umuntu okuyi department noma ngangikhetha nje kusasa ngibe ikhansela sengizibona ukuthi ngaphezulu kwamakhosi inkosi okufanele ukuthi ibize ikhansela uma kunomcimbi kunenkinga ngoba iyona esinkulu ngaphezulu kwabanye abantu. Alilungile-ke lelizwe malinjalo ngoba into engangicabanga mina masithola inkululeko ukuthi inkululeko awuyitholi yonke ngesikhathi esisodwa. Kuba khona isiqalo ebese-ke masesiphethe ukuba silungisa zonke-ke lezi zinto ezonakala sesiliphethe izwe. Kodwa sincishiwe lokho ngoba sekwenziwe ukuthi uma ukhethiwe wayePhalamende noma waphatha wena kusumphathi wezwe. Amakhosi akithi lento okuyona eyangiphatha kabi ngisemncane sangiphethe namhlanje awanalo izwi ezweni lo babamkhulu awakwazi ukushaya umthetho awuthandayo. Ezinye izinto noma zonakala awavunyelwe ukuzilungisa. Ngisho isigebengu singaqhamuka la inkosi ayikwazi ukumbamba idile naye lo muntu lo endaweni yayo ngoba sekuyindawo yayo ngegama nje. Sokufanele ukuthi uma ungaphi ukhansela ke nibize ukhansela azothatha nangu umuntu noma iphoyisa kusho ukuthi amakhosi awasenazo nje. Uma ke thina singasukuma indle emnyama sikulungise lokhu kuyolungiswa uba kusho ukuthi sesithe khumu siyabonga sinisehlulile enzaneni ukuthandayo. Abelungu benza yonke inhlobo yamasu okwesenza ukuthi sihlakazeke sihlukane sile sodwa basibuse kahle bese bethenga abanye bakithi abamnyama bathengeke. Sesayeka abantu abanjalo nokubabiza ngamagama amadala sesiyesaba ukuthi amambuka ngoba kwakuthiwa imbuki ilento engithe ngoba ngifikile kuhulumeni nasembuthweni omdala njalo ikhona lento engalungile. Uma sekuhamba lesizukulwane esiyithi abalandelwa abazalwa ngeke besazi ukuthi izwe kwakwelethu lathathu. Ngeke mhlawumbe sisalenza lento ngokuthi sihlome sithi akuliwe kufiwe. Izinto ezenziwe njengemthetho ongena umthetho wethu njalo mabonda bezithi. Le mthetho esibusayo ubizwa kuthiwa imithetho engaphansi komthetho obizwa ukuthi iRoman Dutch law. Asona ama-Romans thina kodwa siphethwa ama-Romans. Iphi imithetho yase-Afrika yama-Afrika esiyishayela zona ezweni lethu
khona ePhalamende la kushaya khona imithetho. Salenza kanjani leli Phalamende ukuthi abanikazi bezwe Amakhosi kuyigama nje ukuthi bamele ePhalamende eqinisweni. Ngoba phela ikhona lento okuthiwa indlu yamakhosi lapha akhuluma khona. Engekho eqinisweni. Yabezitha. Ngoba phela siyokhumbula ukuthi uma ngithi nje Amakhosi awanazwi uma kwakho imithetho ePhalamende, kwimithetho ePhalamende ibhalwa yilaba abakhethwa amaqembu ukuthi baye ePhalamende. Kwathiwa ke uma umthetho usuzophasiswa kufanele ukuthi kube khona abaya ebantwini bayothi nanku umthetho. Kodwa kwenzeki lokho. Okwenzeki angiboni nje khona Amakhosi angathi akavakashelwa lapha phethe khona abantu kuzothiwa nanku umthetho omusha nithini na. Ngoba phela iningi labantu lisemakhosi la kwakhe khona Amakhosi. Ngoba phela khona lento okuthiwa eSouth Africa umthetho wakhona uthi thina siphethe ngokwentando yeningi. Angithi kusho njalo. Cabanga ukuthi uma uhumusha lokho uthini konje ifundiswa. Democracy. Angilazi lelo gama lesilungu. Kuthiwa idemocracy. Magama into esitshenwa yona ukuthi yithi ningi o intando yethu njengeningi okulona elibusayo. Yithi ke sibaningi thina abantu abamnyama eSouth Africa. Kodwa leso sisho sikhuluma entweni eyodwa nje kuphela. Njengoba nje kulonyaka sizobe siyovota. Kuvota iningi. Kodwa uma sekubuswa izwe libuswa iningi. Libuswa ingcosana sePhalamende. Yona isishaya umthetho, yena enza konke. Ngesinye isikhathi ngithi uma ngikhuluma nabantu ngithi siyahlupha ngoba sithi singisi singasazi. Ukuthi uma ukukhuluma singasho ukuthi angikuzwanga ukuthi uthini. Ngoba sesaba ukuthi uzothi wafundile. Inqwaba yeqinaqinqa. Saluso uvuma nje. Esikhundleni sokuthi yini lento okuthiwa umbuso wentando yeningi na. Nibuze. Ngoba phela thina iningi ufika umthetho usuzositshena ukuthi sokushaya lo mthetho ePhalamende. Asikaze sibizwe thina akekho ke wafika. Angiboni ukuthi khona inkosi la ondaba ezithi abangathi hayi wafika impela ekhaya kwazothiwa nanku umthetho sesiyawakha nithini na. Ufika umthetho usuqediwe. Ngijwayele ukwenza lo mzekelo ngoba wangehlela mina kulesakithi sifunda sengibizwe enkantolo. Kuthiwa awucacise ncamalala lo mthetho wanziwe ubani lo. Lo mthetho othi abantu besilile sisodwa bangashadana manje. Futhi babe nelungelo ngoba bazi ukuzala umuntu phela uma besilile sisodwa. Sokuthi bakhiphe imali bayothenga ingane. Kusho ukuthi uma abantu abenalombono sebeyifaka omunye nje abamfaka ngenkani ngoba bemthengile ukuthi na uzokhula la eseyilento. Ngiyabuzwa ke enkantolo wawuphi uZuma kwenziwa lokho. Yini ebangela ukuthi singazi ukuthi umthetho wenzelwani. So sengithi ke mina no.
angithi navuma lento okuthiwa umbuso wentando yeningi. Manje nivumelana ukuthi kwenziwe izinto ningekho nina ningi na. Ngoba ithathwa abantu abambalwa nje futhi akuwona abantu othi labantu bathunywe uwe, abantu abaqhamuka emaqembini ahlukahlukene ababe nelungelo lokuthi bathi napa abantu abazokulandela kulokhu njalo. Inkinga ke khona bakwethu ukuthi izwe liyonakala. Bengakafiki labantu abanemthetho lengikhuluma ngayo, sasingekho igebengu kithi. Babengekho abantu ababamba ingane ezincane bazenza abantu abadala bamantombazana. Laba ukuthiwa ukudlwengula engekho lonto. Kwakukhona inhlonipho eyisimanga. Akekho umuntu owayethi mayihamba mayisehlwela angakwazi ukungena emzini womuntu acela indawo kulalalale ahambe ngakusasa. Ayisekho leyo nto. Izinto nje sezonakala. Kodwa okusemqoka ukuthi abantu bamakhosi bayahlupheka. Lokhu bahlupheka uqala ukufika komlungu lelizwe. Kuzobe namhlanje. Siyozikhulula nini ke kulokho na? Ngenkathi sithola inkululeko nangangilindela ukuthi sizothi uma sesihleli ke manje sixoxe nenhlupheko yethu nokuthi silungisa kanjani ukuze iphelele inkululeko yethu. Amakhosi abuse ezweni loBaba mkhulu ngendlela ezokhulunywa yithi ngendlela esifuna ngayo. Into eyenziwa belungu bendike mina ngoba ngibathandi angifuni ukuthi bahlakaniphile. Into eyenziwa izigebengu ukuthi ngoba babazi ukuthi abanikazi bezwe abalwa nabezimpi amakhosi kufanele babaphuce amandla, bangabe besahlonishwa abantu, bangabe besaliphathiswa. Bekufanele ukuthi mase sikhululekile ebese sithi ke njengoba selikhululekizwe umhlaba wethu awubuye amandla wayebukhosini. Uma sinobukhosi njengama kwezinye indawo inkosi bakhona uhulumeni abe ngaphansi kwamandla amakhosi. Uhulumeni kufanele ukuthi abike emakhosini. Ebese kuba amakhosi athi hayi siyakuphasisa lokhu noma hayi lokhu kuhle lokhu hayi kubantu bethu ngeke kwenzeke lokhu. Kufanele amakhosi abe nezwi lokucika. Kuyobe singamavaka uma singayilungisanga lento. Kusho ukuthi amakhosi amadala ay ngamaqhawe awazalanga la kuthina. Ngokufuna siyilungise lento asikwazi ukuncenga abafiki kube yithina sihluphekayo. Ibabuhlungu kakhulu ke lento uma sekusuka abantu bakithi sekuyibona abasiza belungu ukusifaka osizini. Ingakho nje ngokubuka ukuthi sesiqeda manje amashumi amathathu eminyaka inhlupheko iyanda kunoma inciphe. Ingakho nje lokhu kulethe ukuthi sithi ndlwemnyama ake sithathe okwakushiwo womkhulu bethu ngenkathi amabhunu amangisi esiphuca ukuthi singabi nelungelo lokuvota nokubamba iqhaza kuhulumeni. Abakhulu bethu bahlangana bathi ndlemnyama hlanganani. Kwathi ngoba isimo sasishintshile bakha umbutho wesizwe hayi iqembu, umbutho wesizwe somuntu omnyama. Bathi kade sihlukahlukene abelungu silwa nabo sihlukahlukene asihlanganeni njengoba nabo sebehlanganile. Ilokhu basihlanganela ke thina kuzobena namhlanje. Thina sihlukana mo.
ngisho amaqembu la sikhuluma ngawo isizathu salokho uma ngibuza ukuthi yini sinamaqembu amancane amaningi abantu abamnyama thina sicabanga ukuthi idemocracy ayinjalo idemocracy ayinjalo abelungu bayenza ngamabomu lento ngoba besaba ukuthi sibaningi uma singavota ngesikhathi esisodwa sizowina lalento okuthiwa uwine ngamalengisi ebese sikwazi ukuyishintsha imithetho ngokusheshsha abakufunike lokho banikeza abantu bakithi imali ukuthi bakhe amaqembu abo ukuze sihlale sihlakazekile siyobona nini lokho sihlangane ngoba kudinga nje ukhetho lodwa singashintsha lelizwe buyise nomhlaba wethu ngokomthetho senze yonke into esifunayo kodwa sikwazi ukwenza lokho baba ukuthi amakhosi anamandla kufanele ukuthi ancintshwe amandla amakhosi ingakho nje ngokuxakeka ukuthi ukuhlangana kwamakhosi akhe lenhlangano eyakhiwe indlu emnyama ihlanganani babona ngokuhamba kwesikhathi ukuthi lenhlangano le kuthiwa umbutho wesizwe yiyo le ingozi base beyivala umlomo ukuvala kwabo umlomo babe susa amakhosi kulenhlangano ukuthi angabe saba ingxenye yayo ngoba ayisekho emthethweni ngaleyo nkathi ke abantu abasebe kuyibona basengena endaweni esikhundleni zamakhosi magistrate kwafanele magistrate uma kungazwakala ukuthi itholakale iqhubeka nokuthi ithi mina ngilokho bazoyikhipha esikhundleni ingabe indaba zalutho uyabona nje kwalento ukuthi magistrate kwafanele uma ihlangana nenkosi angakhulekela inkosi kube inkosi ekhulekela magistrate imbize ngenkosi kwakunjalo ngisho amakhosi ayakwazi lokho hlangana nomanje nje inkosi khumula nesigqoko inkosi kodwa inkosi le kususwa isithunzi somuntu omnyama asizibuyisele isithunzi sethu akekho yosisiza sibuyisele ingakho nje ngithokoza kakhulu ukuthi njengamakhosi siyahlangana siyayixoxa manje le ndaba ngoba ile ndaba engabe ibixoxwa ilabo abaseParliament if at all bebemele thina ilungiswe akuyonto esicelayo eyayikadingekho indlela ebesibusa ngayo thina sihlonipheka ngayo ingakho ke sithe ayihlangane futhi indle emnyama ikibe ndawonye mhlawumbe noma singahlangani ngezinto eziningi kube khona esizozibala nje esemqoka sifuna umhlaba wethu asikusho lokho ngoba sifuna ukuxosha abantu abafika la esihlala nabo noma indawo bayithatha ngenkani kodwa kwazeke ukuthi umhlaba wethu lo kube yithini esibabelayo sithi ngaba la ndoda kulesigodana lesi ungabi ibona abatshena thina enda kwakhohlakala lokho iqiniso nje akekho umlungu ngathi wakwasibona kulizwe lakubo sifike sithatha umhlaba wabo thina singazifike lapho ibona basukela beza la asilike na basinenhliziyo ezinhle sabemukela ababe khona kodwa singahlupheki asihlonipheke futhi njengamanje kunezinto mhlambe esingayinaki masikhuluma esingakayilungisi ngishuya kuliphi idolobha la noma iGoli noma iCape Town noma iDurban kunendawo ezimbili enye ibizwa ngesilungu kuthiwa iCity city eduze kweCity khona township why indawo sihlala kwelo bizwa kuthiwa iTownship ehlala belungu iCity ehlala thina inemkhukhu la kuhlala khona belungu siyacobezela kuna singabanikazi bezwe
yini ke ake sithi kabelungu bazakhela into yabo uma sesiphethe thina yini singashintshi i-township ibe yi-city masihlale eThekwini cobezele nayo khanya ugesi sibe nalezi zinto ukuthi uma ucisha ugesi nazo zilayithe esingenazo thina nazo kuthiwa zibiza kuthiwa yini kuthiwa ngamasola engikucelayo mina bondaba ezithe Amakhosi ami ake sihlanganeni sikhulume into eyodwa eyikhathini eyidlule sasingavunyelwa ukukhuluma sivunyelwe manje sinolungelo asisebenzise ilungelo lethu sifune imfuno zethu nento okufanele ukuthi sibe yiyo Amakhosi kunamhlanje ngisho izinto ayixoxayo emkhandlwini yawo ilimited konke ngeke nayixoxa asincenge abafowethu abafundile laba baphethizwe ukuthi bacabange ngenye indlela makwenziwe imithetho lapha kuye kuthunyelwe ukuthiwa indlela yasebukhosini lo mthetho kuthiwa ayakayibuka Amakhosi ukuthi ikhona into abafuna ukuyisho abagxekayo whatever ngisha ngabhala athi sikubona lokhu asikuboni kodwa wanalo ilungelo lokuyiphoqa lento ukuthi yenzeke mayibuyele eParliament labantu abaphethwe yini la baniphethe lapha bathi no lokhu siyabuzwa nje sorry ngeke sibalungise ayibaganga la ayile ay sorry la ababuye nokubatshela ukuthi sikhiphile into zenu umthetho ehamba njalo hayi ukuthi ngithabuliwe akukhulunywe ake sikhulume nje amaqiniso singesabi ukukhuluma thina asikwazi ukumukela izinto ezisikhipha endleleni eseziqeda ngisho inhlonipho phakathi kwabantu ake sakhethe imithetho African law ezosho ukuthi thina abantu abamnyama siphila kanje sihlonipha indlela esasibusa ngayizwe kudala akekho umuntu esake simthathe siyomnquma ngoba kuthiwa kunecala akekho sasingenayo lento okuthiwa kunendawo ebulala abantu umsukele nje umuntu ngoba umuntu mhlawumbe wezithethile kuwesike manje ngoba laba bantu akuthiwa bazomthetho kuya ngokuthi ucihoze kanjani noma ngaba unalo icala liyakulahla de lokhuzana ngesixhosa laba bantu abakhuluma umthetho kuthiwa yini konje magqwetha ukugqwetha ukushintsha into ithi right uyenza ibe enye into ugqwethe inkulumo uyishintsha thina sasi nomthetho ongabhaliwe ngisho phansi kodwa esasiuhlonipha wonke sasingenanto ukuthi umuntu uyabulawa umuntu akabulawa umuntu akasona isilwane munye kuphela umuntu wayebulawa umthakathi nakhona wawungambulala nje kuthiwa ngoba umthakathi lo kwafuna umbamba oqotsheni wambamba oqotsheni kwangakho sigwebo umbamba nje umdunisise gawula igcobo suthise ngazo phele ngayo ingakho abathakathi wayengekho ngambona nje babehamba ebusuku ngoba uma kwambamba wovunyela ukuthi mbulala ngoba ubulala abantu owayengena enkingeni munye kuphela owayengena umthakathi uma mhlawumbe indoda iyakhokhobela umzomuntu yayongena khona yenza into engafanele yenze nomama wakhona uyabona uma lowo umnomzana wayenelungelo ukuthi uma engasamthola thatha umkhonto amgwazi kwangelona icala uzomsukela emzini wakhe phela nje kodwa naye uma ephuzile ukuthola umkhonto ngeke sambulala
esafuna ukumbulala impela mhlawumbe ke sithi kunendlu ngale umthole ngalomkhonto uhleli ngala gijima landa umkhonto aphume labaleka athi abese uyamlandela ke sizophuma sonke umjahelana umuntu ngomkhonto nasibambe lo indaba ndoda athi ngithole bezokukosoma ombulala ngani buya ndoda abanjwa bekela bese kuthiwa bahlaliswa la wendoda sitshele ufuna ukubulala umuntu kwenze njani no ngithole ngale baba asake bash ombulala ngani bengilanda umkhonto ngabe umbulale ngalo nkathi man uya isigebengu bese kuthiwa wena ndoda ubufuna la hawu babe honest futhi abantu baqala ngeke aphiki hawu ngiphambekile usebenza uyazi ukuthi wenzeni ngumhlolo wendo ngikayenzela umuntu baphenduka babheka umnikazi womzi umiyekeleni ungambulali manje uphethe umkhonto ngalo ngathi ubambela ufuna umgwazi impela ebese babuza umfazi wena ke nabo babengaphiki futhi abantu baqala very honest hawu ngiyaxolisa kwenzeka iphutha ashoke lokho akushoyo naye wasuka ke ngozokuchitha lo muzi noma uzowakha hayi ngangizowakha nakho umhlolo ebese ethi amadoda ahleli athi kule ndoda le engene yagana uyazi ukuthi ungcolisa isizwe senkosi wangcolisa umzi womuntu bekwazi lo hawu uyazi inkosi yakho hamba lathi komo ngesizwe lathi komo ngesemuzi hawu ukuphuma sethotho wakhe uthi unkosikazi wena hamba kini lathi komo uzogeza lo muzi nkosi naye usozobonga bese kuthiwa le ndoda ebiphethe umkhonto ifuna ukubona umuntu bekumkhonto wena lapha phelileke njalo uyayibona ethi imithetho ukuthi straight iqala kuthethwa manje qedwe manje sekuphelile niyabona bondaba ezitha namakhosi amakhulu ngiye ngafisa ukuthi ngikhulume lento ukuthi amakhosi lawa esitha asiphethe eqinisweni asiphethe nje ukusho abelungu bayibone inkinga yokuthi amakhosi anamandla kakhulu ahlonishwa kakhulu azowehlisa kangakanani lamandla emakhosini njengoba ngisho nje ukuthi babahlukanise nombutho abazenzela wona iANC yakhiwa amakhosi esizwa ifundiswa nabefundisi abona ukuthi amakhosi lawo kufanele kusisusa into enza ukuthi athandwe ahlonishwe konke nanku lo mbutho ohluphayo ingakho bawususa lento ke ebisho undaba ezithala iqiniso lokuthi kuthe uma sokuthiwa iANC sivula umlomo akuzolungiswa izwe yenza iphutha lokukhohlwa ukuthi iANC umbutho wamakhosi yangasho ukuthi makhosi nanku umbutho wenu sesibuya nawo siyacela ukuthi sihlangane ke manje sixoxe ngokuthi uma sesixoxa ukuthi lethe inkululeko yini okufanele ukuthi siyoxoxa kule ndawo kuthiwa kuyoxoxwa kuyona senze iphutha elikhulu njengo-ANC ngoba kusho ukuthi lento yenziwa abelungu ukusihlukanisa base bephumelela ngoba kwase sisithi isikhathi ngokunjalo ngeke ngithi amakhosi awalenzanga iphutha nawo alenza nawo iphutha ngoba kwakufanele namakhosi athi ANC hey uzanla inhlangano yethu le manje sesila njengoba sekuyoxoxwa nje siyoxoxa ngani thina amakhosi nazi izinto nazi nina ke njenge-ANC eyakhiwa yithi hambani noxoxa lokho kuba yinathi sifuna ukuba khona engxoxweni iphutha lenzeka ndawo zombili kwakufanele ukuthi nathi
si claim ANC ngalongani sizinto yethu sayidedela yantaza mhlambe ngalosikhathi kwakusekhona abantu abathembekile kumanje sekunzima kakhulu sekunzima ngendlela esimanga ngoba noma ngabe inkosi ithini kulabo abaphethe abaphuma kulombutho wenziwa Amakhosi. Amakhosi ayakhala ngisho kulabo abaphethe kuma province uzokuthiwa lo ophethe lomnyango Amakhosi athi samfuna katholakala noma siyokhuluma inkinga nje khona abantu bepolitiki banenkinga ukucabanga ukuthi bona bodwa bangcono la emhlabeni bona bodwa bahlakaniphela emhlabeni inkinga enkulu leyo benza noma yini. Mina ngibona ukuthi ukuhlangana kwethu nokuxoxa nezinto ezikhona mhlawumbe nathi thina siqhamuka emakhala nasemakhosini mhlawumbe nathi sinamaphutha kodwa kufanele kuhlangane ukuthi silungisa kanjani izwe lobabamkhulu na. Manje ke into enhle lesingayiboni thina ibonwa abelungu kuphela ukuthi lemthetho esiyenziwe khona umthetho wokuvota yakufanele khona kuthe uvote iningi bese liyawina bese kuthiwa yilona ke manje. Thina siyahlakazeka asifuni ukuhlanganisa ivoti lethu sibuse siyahlakazeka abelungu bayahlanganisa kunale iqembu okuthiwa labelungu konje kuthiwa yini iDA yabakhohlwa labantu ngoba bona balakithi iDA ngenkathi siqala ukuvota amaqembu abelungu ayicishe efikela ku5 noma u5 noma ngaphansi noma ngaphezulu base bekhuzana ukuthi hey asibaningi asikwazi ukuyihlakaza asihlanganeni. Uma uyibona iDA namhlanje iyona yodwa iqembu lemhlophe ngikhuluma ngalabo abelungu ababili abalapha eParliament babili nje kuphela abathi babeyile yanto esengayikhohlwa benzela ukuthi bebancane benjalo uma kuvotwa isibalo masibe sikhulu abelungu labo bahlangene manje. Thina usukela ngalelo nkathi amaqembu esinawo namhlanje angibona ukuthi khona ukukhumbula ngekhanda ukuthi mangaki inqwaba siyahlakazeka thina bantu abamnyama endabelungu ibona basinika imali ukuhlakazekani ngoba bafuna ukuthi babe khona ekubusweni babe nezwi. Thina lemnyama sihlanganeni ukuhlangana kwethu abantu abasemqoke kusihlanganiseni indle emnyama ukuthi yenza into eyodwa eqinisweni Amakhosi umsebenzi wenu lo ngoba siphethwe yini anikwazi ukuhlalela kude kusho ukuthi Amakhosi kufanele avumelane ukuthi inkosi isizwe sayo sihlangane nesinye thina ndlu emnyama ebese siba imbumba ngoba sivunyelwa ukuthi uma siwine kakhulu sinelungelo lokushintsha noma yimuphi umthetho ilungelo lethu leli asilenzi thina sihleli nje sihlakazekile kodwa kukhona ikhambi lokulapha lokho ukuthi nje emnyama hlanganani noma ningaphikisana ngezinye izinto kodwa ukuthi lelizwe libuswa ubani alibuswa umuntu omnyama. Uma simbona ukuthi akaliphethe kahle simkhiphe njengoba siyokhipha lo ngaliphethe kahle manje lo nyaka kunjwa njalo
kodwa ngoba mhlamba siyiboni lento kukhona abangazubona ukuthi akakhishwe lo muntu basilibazisa kuyoze kube nini ufana ngisho umthetho lo imithetho ishawa ngendlela wrong ngoba namhlanje abantu angakhetha ukuthi akaphathe kabi kolokho kuthiwe noma ephethe kabi isikhathi asikashayi bandla ukuthi aqede uyekelwana umuntu emosha Wofata akhishwe manje sifake omunye umuntu yini inkinga lapha njengamanje sisenkingeni abantu abathanda imali abenza izinto babulala ugesi into esilwele kanzima asikwazi nomkhipha lo muntu sihlala ngomnyama kubona ukudla yonke into sibambela umthetho lo bathi Roman dash law ngoba wabeka kufuneka enze item yonke azayiqede nanku umhlolo asidli siyahlupheka kumnyama asinamsebenzi kodwa kuyoza aqede isikhathi sakhe uyobe sokufa abantu abangaki uyabona imithetho lifuna ukushintsha umuntu nje makuthi akaphethe noma ngabe kukhethwe bani akaphethe kahle kwazi ukuthi umthetho wethu unelungelo lokumxosha namhlanje thola omunye umuntu ozosebenzela kahle futhi uma kukhona osiphethe kahle kakhulu singamnqumeli isikhathi amanye amazwe anquma isikhathi umuntu uma ephethe kahle uphatha nje undondondo aliphathizwe lize awukamnandi nini into kufanele siyishintshe ngoba nalento ukuthi siloku sishintshe lento lensenza abantu babe nomhobholo nami sengifuna uba uMongameli angimthakathe lo owangimyunde lo uyayibona lonto kanti umuntu phethe kahle uhakususelwana kanti lokhu zana kushintsha umuntu ebholeni la kusenkathela kusifakela enjalo lento ubusizwe la into ebalulekile uma umuntu ephethe kahle enza yonke into kahle ehlonipha abantu simkhiphelane ngoba umthetho weRoman dash law akaphume manje umthetho weRoman dash law ukushona lokho kwamanye amazwe eRoman dash law akekho umuntu ophuma manje uyahlala nje ahlale nje kuze bese kugcineni ake sizenzele into yethu bakwethu isicelo ke sinaso manje sokuthi kulonyaka kulezi inyanga ezisithupha eyisele ake sishintshe South Africa ake sishintshe asivotele umkhonto endite ngithandela nalento asibizi ngayiqithi ushushishe into siyaziyo umkhonto wesizwe ke la wona umkhontwana nje umkhonto wesizwe ngoba kufanele siphathizwe ngendlela eseneliseka ngayo baningi abantu abakhala leli zwe siyafomba siphethwe kabi kodwa senzi lutho akube khona umthetho uma sonke sivumelana ukuthi akasiphethe kahle lo teta mama teta baba tete lo munye umuntu umuntu angenazi lapho ukuthi akangeneli ukuthi usezoba inkosi ungenele ukuthi abe isigijimi sethu somthuma ukuthi enza lokhu wenze lokhu kungabe uyena othuma thina njengoba kwenzeka manje uyabona niyangihlekisa kulothuma mina umuntu uthuma mina akathumeki uthuma mina Amakhosi akithi kunezinto ezingikhalisayo umuntu masimnikeza ilunga ukuthi akaphathizwe umsebenzi omkhulu kabi lo asikwazi ukwenza umuntu onjalo ebe eyisigebengu futhi singamkhuzi singakhulumi kube yithina simvunayo ukuthi hayi akasona isigebengu ngenzo lento ngokomthetho uma kutholakala unemali emzini wakho engaphezulu kwenani elithile uyejele nje
angazi ukuthi sithole sithini umuntu kutholakale kuma transfer wakhe inqwaba yemali nemali yangaphandle angazange ayibeka athi nansi imali iphuma ngaphandle nje avikelwe amalunga akhe eParliament eparty yakhe athi uclean neqembu lakhe lingasho ukuthi sorry ngeke siphathe isigebengu bafuna sorry isigebengu lona ke lizwe yebo amajaji amakhulu ade wakanaqala it's true sithule sithini thina sizwe lesiphethweyo thina abantu esakhetha labantu ukuthi abasiphathele singavuma ukuqhubeka siphathelwe esinye isigebengu iqembu lalesigebengu selaziwa kahle kuyo enkonfeni baphinde bamkhetha siyakhetha futhi hayi ukuthi bamkhetha nje baze bakhulume nabangasazi isizulu bazirawurata awufair mthandela ugebengu sithule sithini njengezizwe sithule sithini kanti kuyoze kube nini madoda sesingacindezelwa belungu siphinde sishwa abakithi ingakho ke sithi manje ngeke ngiphuke into yakho baba manje kufanele sithathe umbuso siuphathe kahle amakhosi abe nezwi ephatheni kwezwe sibike kuwona amakhosi sibuze ukuthi saqhuba kahle na asitshele ukuthi saqhuba kahle hayi awuqhuba kahle suka asikwazi ukuhlala kanje bakwethu siyahlupheka angaze ngizwe nje mina eParliament kuthiwa bekuhlangene kuyoxoxwa ngosizi lomuntu omnyama ohlupheka eSouth Africa babhizi bayikhulumela isingisi bathukana lapha point of order I don't know ukuthi kusho ukuthini lo siyahlupheka thina la babhizi point of order ngikushela mpela asidlile siyahlupheka kumnyama ugesa ukho ama potholes ake awukazuzwe nje njengoba sina lesigigaba esinje ukuthi iParliament ke yama yaxoxa ukuthi yini lebangela ukuthi ugesa ucishe njalo kade ungacishi kubuzwe nje abantu ukuthi ebese kuthiwa ngoba uyahluleka phuma esikhundleni ayikho uyabona ngithi mase ngithuthele ngingedwa nje ngithi amadoda ngikhumbulile mbeleqa amanyamaleni ngize ngithi yini akangafiki nje for 6 months aphathe just 6 months aphathe into yakhe la akabufake uyagana ngempela ngoba thina sesathamba kakhulu yabona this time ake senze into eyodwa noma siyenza kanye ke sivote lento ekuthiwa i2/3 majority thina ndlemnyama sivoteleyo phela ngale bancane belungu silibuse senze lento esiyithandayo sehlulwa yini amakhosi awekasukume mo kunamanje mo azizwisa ukuthi ngamakhosi sikhona thini insizwe abathi bakhuluma namakhosi faka isikhwili sikhona phela so avikela amakhosi akithi ngeke sinivikeleni kanini ndaba ezitha nesabantu ngiyafisa mina ukuthi amakhosi akahlangane jonke axoxe ngodaba lwenhlupheko yomuntu omnyama abese ethi kuhulumeni sithenza lokho nakho thenza ngamakhosi esikushilo uma nithi akukho umthetho okhuluma ngalokho wakheni manje ozokhuluma ngalokho umthetho uyabhalwa hayi ukuthi ulandwa kude ngijabula kabi ebondaba ezithu ukuthi sila ngiyofisa ukuthi ngelinye ilanga mhlambe ke senze omkhulu umhlangano
sesibeke phansi izinto esithi ikhalo zethu lezi thina Amakhosi uhulumeni mhlawumbe njengoba siyokhethweni nje Amakhosi akathi iqembu siyolivotela iqembu ezothi lizokwenza lokho elingezukwenza lokho anwabonanga wethu amavoti bantu bethu sibaphethe ningake nilokothe nivotelela abantu abanye abandleni la amandleni ezotshela umuntu la nduna hamba nabo ubabone ukuthi bavote kanjani sifuna kuvotwe kanje avuke nje Amakhosi impela avuke indlobana nabakhethuze kwamadolobha amakhulu dabezitha kube khona ushintsho noyovota abe nesazelo ukuthi hey Amakhosi akithi afuna ngivotela into ezwakalayo ngoba abantu bavota nje into lapha khohliswene kwenziwa yonke inhlobo yento sikhulume ngeinkinga zomuntu omnyama ukuthi iqembu elizosolivotela thina Amakhosi elizokwenza lokhu nalokhu yini singakuhlanganisi ngesinye isikhathi ebese ongavotanga lapho sibone indlela enze ngayo ukuthi yini wena ungavotanga lento efunwa yithi kanti ungowaphi wena simbuze umuntu ke sibe yithi nje sibe yithi nje sikugcwalisa ukuthi yithi lapho isihlobo sami lesinibona ngilokusibheka njalo nje nathatha phela kaDlamini Makhosi amahle angibonge kodwa ngifisa ukuthi mhlawumbe noma singakho into entsha ngoba Amakhosi anezigungu anenduna ngikuhlangane nje umkhandlu uxoxa ngokuthi njengoba siyisizwe nje sesiqeda emashumi amathathu eminyaka thina njengesizwe nezo zamakhosi yini esingathi siyayidinga engenzeki ufanele yenzeke mhlambe bese siyaziloba phansi lezi zinto sihlanganiswe ndawonye njengento zamakhosi ebese ziza emaqenjini lawo afuna ukuyokhethwa ukuthi thina njengamakhosi sinakho abantu bethu bahluphekelani niphethe nilapha ngoba abanye abalapha basuka khona la kuthini emakhosini ke kube khona ushintsho nje ukukhuluma into ezwakalayo sibabuza ukuthi yini eParliament nihlale nixabana nodwa ningakhulumi ngenhlupheko yethu na njengamakhosi ngoba ekugcineni uma sekulambekile lapha abantu bezenkosi nawo ngafa indlala namakhosi abahola into etheni uyabona nje kukhona izinto nje ufuna ukuthi amakhosi ngaba yikhuluma kunabantu abasebenza emakhosini ababili induna nobhala mhlambe ke induna ngoba mina ngimuntu wasemkhaya ngathi abahole ngahlaselwa induna ihlezi lapha ehle inyuki yasebenza abantu abahola kwezinye indawo abantu abayihlalele abangezinisi abangabaholeli manje enginenhliziyo emhlungu o-secretary eqinisweni induna no-secretary basebenzisana u-secretary uyena obhala phansi okhumbuza inkosi akhumbuze ilokhuzana induna akhumbuze ibandla ukuthi bekuthiwe kodwa labo bantu abaholi lutho kodwa u-secretary babantu abamhlophe maye babo labo secretary benu even lezo zinto nje uxoxo lezo zinto because ilungelo labo ngoba benza umsebenzi omkhulu kabi abanye secretary abahola imali eziningi secretary umuntu oyedwa nje usebenza umuntu oyedwa nje oyihlalela nje kodwa uhola imali esabekayo mina ngifuna nihluphe nimhluphe uhulumeni owemphela nimhluphe phela nje uhulumeni nakho singabuyele emuva singesabi bandla ukukhuluma nje iqiniso khuluma iqiniso singesabi silengisa insizwa isabugana igano kanye noma ifisa ukuganwa kaningi kodwa
ngishaya ma sibe nesibindi nje bakwethu ngifisa isixoxa umlando wethu thina sonke nje sikhumbuzane ukuthi sacindezelwa kanjani singakuyeki lokho thina abantu abamnyama sinenhliziyo ezinhle uyazi amaJuda abulawa amangisi namhlanje sinabulitha amangisi amaJalimani namhlanje amalokuzana basabafuna labo bantu so sebemthole seyikhehla bamthatha siyabulala wabulala abantu bakithi thina abantu abamnyama ababulawa bezigqila into eningi ungeke wayiba kodwa sikhuluma lonto siyathula ngabe sihlale situbelungu nina nizikhohlakala nabulala abantu bakithi silungeka phela singabantu bakaNkulunkulu thina uNkulunkulu wasakhela iAfrika wasinika yonke into nenhliziyo ezinhle kodwa sezizinhle abantu bedlala ngathi ake sizame bakwethu kundaba ezitha angixolisa ukuthi ngithese lapho kwabona nemvula enkulu kangaka kodwa ke abadala babe bathi kuvume abadala makunjalo suke kungeyona into embi suke kuyinto ethi uhambe kahle asinganqenike ukuthi sihlangane uma kufiseka sihlangane sixoxe ngemva kokhetho